umdlalo wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenze kanje awulike ividiyo ebese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphe izi-notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona-ke ividiyo esiyifakayo. Transfer news kwi-Betway Premiership Orlando Pirates osukwini la izolo imemezele-ke ukuthi unozinti-ke wayo uyalishiya-ke ibhakabhaka laphayana-ke uMelusi Buthelezi. Impela-ke uMelusi Buthelezi akaseyena-ke ugoalkeeper we-Orlando Pirates-ke udaba oluvelayo njengamanje-ke nodaba olutrendayo ey'nkundleni zokuxhumana. I-Orlando Pirates ekuthiwa-ke isisayine ugoalkeeper from izwe laseZimbabwe. Ugoalkeeper-ke igama lakhe u-Andora Ndwerere ekuthiwa-ke uyena-ke ozoreplace laphana-ke i-vacant evulwe ukuhamba kwakhe-ke uMelusi Buthelezi. Kuthiwa-ke lo goalkeeper impela uvimba ngisho impukane impela-ke laphana-ke emapalini yena-ke laphana-ke u-Andora Ndwerere from laphana-ke izwe laseZimbabwe. Iyona update engiyiphethe-ke njengamanje. Like ividiyo, subscribe kuyona-ke i-channel. Mina nawe ahlangabezana kwividiyo elandelayo, nisale kahle.